bazalwane ngilizwayo and yilo nokugcoba lingifaka enkingeni lingenze ngashintsha ngemessage ukugcoba ngazi noma lizwa yini ngayiva dlamini khona lento khona mandiri ya hasata kapatana bahanda ikatala bosata ay bazalwane Maskula angazi Swatini khona kuna lento bathi kite ngisho yazi bona uyidede bese khona isikhala lapha awusayiboni kodwa into ekhuthaza ukuthi uyayizwa sami kodwa uyiboni uyenzani sila hlobo lunjalo sinokuyidedela singasayiboni kodwa siyibande ngokholwa ithi makhala into zethu sizibamba ngokholwa ithi makhala nasihambi ngokubona saba ngokholwa noma singayiboni kodwa siyayizwa sandleni ithi makhala siyayizwa sandleni siyayizwa lento siyayizwa namandla John chapter number 11, sponsor from verse number 1. L'Evangile de John 11 from verse number 1. Sihloko sale leliphethe leSiswati lithi kufa kwaLazaro. Ngiyacela la ekhaya ngicela uDlamini angifundele amen. Yama uyasifunda kanjani angifundele. Ngizothi masinyane ungavuma ukungcotshwa abantu. Bafuna ukungcotshwa abantu. Fuka sebakungcwabile. Oh yes. Fuka sebakhonqudile. Fuka sebathi ngeke kusalunge. Sihlobo thina elifuka sesingcwatshiwe. Sihlobo thina elifuka bazalwane. Bekukhona imvodza lebeyigula. Ibita layo indvodza lebeyigula. Na ukugula icondition yale ndoda. Ibita layo kunguLazaro. Now ufunda iBhayibheli kahle, ufunda kahle very careful. iBhayibheli aliqali ngegama lakaLazarus. Liqala ngecondition yakhe. Wakhona le ndoda yayigula ngoba nabantu bavamile ukubiza ngecondition yabo. Okay. Abantu bavamile ukubiza ngesimo. Now sanibonani bazalwane. Sanibonani.
lo Maria bekungulona lewagqobisa tinyawo tenkosi ngemakha watesula ngetinwele takhe. Yeah. Lo Lazaro lebekagula ke bekungumnakabo. Bathadzewabo base bathumela umlayeto kuJesu bathi. Meaning Mary, Lazarus, and Martha, they were close friends of Jesus. Yeah. Very close. Kodwa lokho kumnyazi sana. Now, babuya kuNkulunkulu ufuna ibambe masinyane lento. Ungayi ukuthi ukhipha ishubi njalo. Yeah. Ungayi ukuthi uthandaza njalo. Ngoba nabayenza njalo bayangena esimeni. Kodwa siphelele esimeni. Njema kente siphelele esimeni. Bathadzewabo base bathumela umlayeto kuJesu bathi, Nkosi, umngani wakho lomthandzako uyagula. Hayi uLazarus. Umngani wakho lomthanda kakhulu uyagula. Meaning my motivator. So the process, it was to go fast. Now Jesus is not worried about that. He's the Alpha, he's the Omega. He's the bread of life. He's the bright morning star. We saw Lord. We are not such. We are not parate. Aganali. Agasoli. Yenurangu Israel. Aganali. 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 Jesu nakakuva lokho wathi lokugula akusiko komuntu. Jesu makayenzani? Nakakuva lokho Wathini? wathi lokugula lakugulako lomzalwane akusiko lokutambisa kufela. Wona ungafunda ngazo umthatha maswatweni. Phinda neverse futhi. Funde. Jesu nakaseva ukuthi laba mbita ngemngani wakhe uyagula. Wathi lokugula labhekene nako. Lesimo labhekene nako. Bhekana nami. Bathi bona uyagula. Athi uyagula. But the response of Jesus. Uthi hayi. Uthi lo kusugula. Lokufo inkazimulo yaNkulunkulu. Bona bathi uyagula. Uthi Jesu akusiwa. But the response yakhe. Ngoba uJesu akarespondi njengathi. Ngoba uJesu akapheli njengabantu. Alabosha. Jesu nasafile. Sami nifundi verse makhathela bosete. Yithi Jesu nasafile. Wathi Lazaro uyagula. Waphendula wathi ukugula kusiwana bakufa. Elaphila. Selafila ngesimo sakho Jesu. Nakaphendula ngokuthi lesimo labhekene naso. Jesu kususa ekhaya sakho lomfana namtakusisho. Asisho sona sakufa. Amela masinyana. Bazalwane. Sekazwile. Awu Jesu. Asamingane. Ithi makhelwane. No, it's not demonic attack. It's just an error. It's a wrong celebration. Technical error. Technical error. Now, sekazwile Jesus. Senzeni uthi wenzani but uthi yena lokugula akusibona kokufa meaning all the message ithi lo mthanda kakhulu uyafa kodwa mina I am changing the message uthi lo mthanda kakhulu akaye kufeni noma kufa kumbiza kodwa yena ayisela. Susaba, and it was a tricky report. I know. Susaba, and yalamahande lebosia, ulabahanda, funa standard. Kadabosha tabahande. Jesu sakufile lokho. Wathi lokugula kusiwana kwakufa. Kodwa ukuthi inkazimulo kaNkulunkulu ibonakaliswa. Ngicela usho lo masinyane. Konke uJesu. Sawuvile.
uzwile uJesu. Uzwile uJesu. Uzwile. Hayi sithoba sami yakufasting uzwile. Udecide after zwile ukuthi uzohlala. Udecide ukuthi after zwile angeke responde ngemizwa yakho. Responde emzweni yakho. Uresponde ekebeni. Oba into ayenzayo